أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غرباء 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكلموا له عدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasanglit iban puji pamahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala serta salawat iban salam pa Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yarini samiabutin program sin ad-da'watus salafiyah, program si Ma'had Moral Islami. Insyaallah subhanahu wa ta'ala in tumukbal kato pangadjian hawiya ang basingki kita niyo yari araig ko anak sin mudir si Ma'had Moral Islami. Insyaallah subhanahu wa ta'ala in pangadjian itukbal niya kato amunain biaddiin in pagsampang sin bulan Ramadan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala itukbal ko pagurusin kita niyo o inadugahin din kan Sheikh Abdul Sabur Shakili. Falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Jazakallah khair. Tawagan ko sila pagkaunon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن صار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المستمعون الكرام أرحب بكم أجمل ترحيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna-muna mga kiyaulungan sin Allah, amo hindi magbati laul, tumainghog, kumita sin panghindo, sin agama, hitukbal tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, in pamudji, iban pagsarang sukul, hani'mat niya kato tanyo, ni'mat kabuhi. Amo in, pila adlaw rakuman, magdurunggo-dunggo na, in bulan sarayaw-rayaw halom sinhang katahon, amo na in bulan Ramadan. Mga kiyaulungan sin Allah, in bulan Ramadan ini, tan tutuod, in mga bariman, sampangon nila, in bulan ini, sin pagkukuyag, iban, pagsadya sin ginhawabaran, mag-ibadat, mikisuok pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in bulan ini, mga kiyaulungan sin Allah, nagdara sin tamba manambah, karayawan, barakat, in karayawan din di halawm niya, lipat mang lipat in tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan sa mga kiaulungan sin Allah, malagutod pagsarang sukul tanyo. Amuin, yari kita niyo, pia abot sin Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah subhanahu wa ta'ala, bulan sa rayaw-rayaw, laong si mga kaapuan tanyo, bulan puti, karna ipagpaputi sin palnyawahan, amuin, 5 bayah katikidluban sin hangputang isa bulan yaun. Nayari hayni in bulan Ramadan, mga katautay manghuran, bang tanyo sadya kaingatan, in mga silayat to katautay manghuran tanyo miyuna na parahmatullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, in miyu muhut-muhut nila katan, bang sadya sila makabot pa sin bulan Ramadan. Sumagawa, yatto na inamuin ajal nila, mataud mga kaibanan tanyo, kakasitan niyo, naratan niyo panagsaw-saw, sin pagsahur, sin pagbuka, sin tahon yaon, sumagawa biyayaon, yato na sila halong pakuburan nila, alayhim rahmatullah. Dahil nga sa biyat to, mga katautay manghuran, in kita niyo buhi pa, ingaton tanyo marayaw, ataw adi tanyo kaingatan, ada kala in bulan Ramadan ini, sungon tanyo, kahinapusan bulan na. Ramadan sin kabuhitan nyo biya resab sin silayat to amin wala nina sa to na imangkan in bulan Ramadan 5 bayaon amo na yung kahinapusan bulan Ramadan sin kabuhi nila. Dahil nga sa biya mga katautay manghuran sampanguntan nyo ini sin pagkukuyag iban pagtuyo di magbati laul huminang sin ginisan tiragbusan sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil naman na magbasa Quran, magmarayaw papya panjari sin Allah ta'ala, magsadap ka, magtabarro, maghinang karayawan, magdikir, mga yudwa pa Allah subhanahu wa ta'ala, labi luba na tuod, in pagpuasa. Amuin din di habulan Ramadan ini mga katautay manghuran, piyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala, bilang ikaupat, rukun sin agama tanyo agama Islam. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya kamu amuin mga namamarat saya, biardo kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagpuasa, biyasin kapardo mga umat na kauna. Uno'y maksud, la'allakum tattaqun, hasupaya kamu makapagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kiaulungan sin Allah, in kaaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila magdaratong-datong na bulan Ramadan, pagpakuyahun niya in mga kasahabatan niya. Pagpakuyahun niya in kasahabatan niya sin pagdatong sin bulan Ramadan. Karena in bulan Ramadan ini, paksa dakula mga umat Islam, sukod dakula katutan niyo in makaabot kita niyo pa bulan ini. Sabi ini, balikan tanyo biya salawat, nagdara sin tamba manamba karayawan, lipat mang lipat indirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai ini pagpakuyag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa mga kasahabatan niya, in sabda niya,
Ida dakhala syahru Ramadan, apabila sumud na yung bulan Ramadan, futihat abwabus sama, maukab na yung kalawang-lawangan sin langit, wa khulliqat abwabu jahannam, matambul na in kalawang-lawangan sin jahannam, wa sulsilatis syayatin, in mga kasaitan-saitanan, bilangguon sila mga katawtay manghuran. Pagpakuyag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai hadis na kan Salman Al-Farisi radhiyallahu an, in kaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, naghutba siya hakahinapusan adlaw sin Sya'ban. Lawangi Salman radhiyallahu an qal, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naghutba kamo in Rasul sallallahu alaihi wasallam fi akhir yawmin min Sya'ban, hakahinapusan adlaw sin bulan Sya'ban. Faqala ya ayyuhan nas, ya kamu mga manusia, qad azallakum syahrun mubarak, bunnal tuud yan na masuk na lumambung kanyo in bulan maha barakat. Syahrun fihi laylatul qadar khairun min alfi syahr, bulan amuin yan dan dun halaw niya yung pag-ianun laylatul qadar. In ibadat sin umat ini hambuk dum sadyang pag-ianun laylatul qadar, labi marayaw day nga hangi bubulan hipag ibadat sin umat yatto na kauna. Ja'alallahu siyamahu faridah, hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala habulan Ramadan ini in pagpuasa pardo mga kiulungan sin Allah, wa qiyama laylihi tatawu'a, in mga pagsambahayang haruman niya labi luba na tuod, in sambahayang tarawi, in yan mga kasunat-sunnatan kakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala hinangon si mga bariman. Tumtumuntan yung mga katawtay manghuran, in bulan Ramadan ini nagdara siya barakat, nagdara rahmat, hama nga sila sumampang sin pag-ibadat, pagkukuyag, pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa apabilin hambuk manusia, in pianampang niya sin bulan Ramadan, amuin pangjural niya, misan pulak-pulak adlaw yatto siya miumuka, misan wayrun udur niya tanto to din ipagbak niya, bukon karayawan sin bulan Ramadan sumagawa mulka dayng Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyazu billah. In bulan Ramadan, man taqarraba fihi bi khaslatin min khisalil khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hisiyu-siyu in himanang ibadat nagmikisuok pa Allah subhanahu wa ta'ala day nga mga sunnat sa kaula-ula nakahinang siya hambuok pardo hakaibanan bulan. Waman adda fihi faridatan kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa. Hisiyu-siyu in nakatunay hambuok pardo habulan Ramadan, lipaton sin Allah subhanahu wa ta'ala sa kaula-ula, nakatunay siya kapituan pardo hakaibanan bulan. Subhanallah mga umat Islam, malaggo ini karayawan sin manusia amuin magmatuyo siya. Tumtumuntan yung mga katawtay manghuran, in bulan Ramadan inini syahru ibadatin, bulan ipag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, wa amal iban hinang karayawan, bukun siya bulan syahru kasalin wa naum, bukun siya bulan hipagtutug, bukun sa bulan hipagliliso-liso, sa bulan hipag-ibadat, bulan hipagmamatuyo sin mga bariman supaya sila amin makadawhat tamba manamba karayawan sawab habulan inilipat manglipat intutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa syahrus sabar was sabru thawabuhu al-jannah. In bulan Ramadan lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam bulan hipagsasabar, ampain kasabar, wayrun tumbas niya buat malengkan sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syahrul muwasa, bulan hipagsamasibo, intau kawasahan, iban sin wala, wayrun kawasa, intau pialuwag sin Allah ta'ala rijiki iban sin wala. Habulan ini magsamasibo sila, makananam sin uhaw iban sin hapdi, hikasung sin pagkasilasa, sin pag-ulong-iulong ihantara nila. Sabab in mga sila amuin pialwag sin Allah ta'ala rijiki aun kawasa. Katumtuman nila, kananaman nila yung pagkananaman sin mga katawtay manghuran.
amuin uhaw iban sin habdi de nga sabi to sumungin pagkasilasa barakat sin bulan ini mga umat Islam, bulan ni pagsamasibo ipagkakasilasa, bulan ni pagulong iulungi hantara si mga bangsa muslimin, wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min, bulan hikadugang sin rizki sin mga bariman, wa man fattara fihi saiman kana maghfiratan lidunubihi wa itqa raqabatihi minan nar. Hisiu-siu in nagpabuka tao nagpupuasa ha bulan Ramadan, mahinang yatto para sa baban sini kaampun sin pardusahan niya, mahinang kaampunan sin pardusahan niya, iban kamahardi kaan niya dahing hapinal ka jahannam. Allahu Akbar mga umat Islam. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyun kasamin ajrihi syai'a. Iban dinan pa siya tumbas pahala biya sin tumbas pahala sin tao na pabuka niya yato hahal amin di hilangan in pahala sin tao na pabuka. Dahil nga sabi at mga umat Islam, ayaw kita niyo muka at awahanggaon bangsaw pamaon magpabuka kato sabing kabukan ta ada kala makawain pahala sin puasa ta di ya mga umat Islam. Sabing Allah Ta'ala sangat kawasa maluag in kalabyan niya di in pahala mo, di da kahilangan uno-uno. Baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yan da masimasin tumbas pahala sin pagpuasa mo. In tao nagpabuka, nagmarayaw ha mga tao magpupuasa, dihilan siya tumbas biya sin pahala sin mga tao na pabuka niya, hari hilangan in tumbas pahala sin mga tao na pabuka niya uno-uno. Qalu ya Rasulullah, long si mga sahabat, ya Rasulullah, laysa kulluna yajid ma yuftiru saim. Bukun long ya Rasulullah, katan kami ini aun hikapabuka namo. Kita nyo mga umat Islam in paglumba-lumba si mga kasahabatan. Hawakto kaya sagbutan sila biya ini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaguan sin tumbas dahil Allah subhanahu wa ta'ala magtuy-tuy piya nga subo nila sabab sin baya nila huminang sin pagpabuka hama nga sila nagpupuasa. Law nila ya Rasulullah, bukun law niya katahan kami ang ikapabuka. Sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kakitaan tanyo mga katautay manguran in pag-agama tanyo maluhay. Yu'tillahu hadat thawab liman fattara saiman ala madaqqati laban aw tamratin aw syarbata ma. Hirihil na sin Allah subhanahu wa ta'ala intong bas pahala yatto. Amoy nasabbot misan dakuman hay siu-siu na in nagpabuka ataw magpupuasa, misan dakuman bukun gatas sa ihay bulan mammanumanam gatas ataw hambuk bigi hulma ataw hangka inuman tubig mamantulus ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hirihil na sin Allah subhanahu wa ta'ala intong bas pahala yatto. Subhanallah mga umat Islam, wa man saqa saiman saqahu Allahu azza wa jalla min hawdi syarbatan la yazma'u ba'daha abada hatta yadkhul al-jannah. Siu-siu in nagpainom ha mga tao hataw nagpupuasa, painumun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw kiyamat. Hahawd kulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin hang kainuman den dito hatu di na siya uhawon salama-lama den dito parang mahsyar amuin mapun na ren dito hatu imanu siya di na siya uhawon sahingga sumud na siya palom sin sulga. Allahu Akbar mga umat Islam. Wa man khaffafa an mamlukihi fi ghafarallahu la wa atakahu minan nar hatta yadkhul al-jannah. Hisiu-siu impiagaan niya in paghinang sin makiami milikan niya. Amuin naghihinang kaniya bang mga zaman tanyo ini amuin naghihinang-hinang kato haway naka atawa pag-usaha at uno-uno amuin himinang kato imiiban kata paghinangan ipatan in mga iyan mga katautay manghuran. Hisiu-siu lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagaanon niya in paghinang tan tutuod ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pardusahan niya iban mahar di kaon siya nga pinal ka jahannam. Kaya luhay niya, piyakaan niya sa puasa in tao mga katautay manghuran yuhaw ya habdi intong bas niya ampunun pardusahan niya iban mahar di kaon siya nga pinal ka jahannam sehingga makasud na siya palawam sin sulga. Allahu Akbar mga umat Islam. Tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga sila nagmarayaw halawam sin bulan Ramadan.
Kamahar di ka nga pinal ka jahannam. Bang tanyo sadya kaingatan tanyo rin pagyanong jahannam. Di tanyo kaingatan mga umat Islamin hakikat niya. Sablaw ni Umar ibn al-As radiyallahu an, law ya'lamu ahadukum haqiqata jahannam la sarikha hatta yanqati'a sawtahu wa la salla hatta yankasira sulbahu. La ilaha illallah. Law ni Umar ibn al-As radiyallahu an, bang sadya kia ingatan sinang katawring kanyo. In hakikat sin jahannam dan tutud sumilawak siya pataas sahingga na sadya amuin maubos na, mugto na yung tingog niya, sumambahayang siya tumuyo, mayta sampai na sadya mabaliin hawakan niya hapag sambahayangan sabsin buka niya sin jahannam. Sumagawa din di bulan Ramadan mga umat Islam di nakalagian amuin mabaliin hawakan ta. Hamag marayuwad ja kita bulan Ramadan, huminang kita simpardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mardi kaon kita day nga pinal ka jahannam. Day nga sabi ato yung bulan ini, bulan ni pagtatabarro, bulan hipag mamarayaw pa mga piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah. Bulan ini in panagnan po niya rahmat. Wa awsatuhu maghfirah. In haut niya yaon kaampunan. In wa akhiruhu itkum minan nar. In kainapusan niya kamahar di ka nga pinal ka jahannam. Balikan tanyo biya salawat in ini hamanga sila si mampang sin bulan Ramadan sin pagkukuyag sin pagtaat pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa tabiya dakuman hamanga sila amuin si mampang simbulan Ramadan sin pangjural la ilaha illallah waliyadu billah mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala ni pagbak nila misanda pulak-pulak adlaw yato sila miyumuka sila mga katawtay manghuran in bulan Ramadan ini malagbo ini karayawan piardo sin Allah subhanahu wa ta'ala pagpuasa. Ingat kung tanyo mga katawtay manghuran, di manjari kita muka bang wayruun, amuin udur ta muka, di manjari mahinang sawab, sin mamuka kita, hadlawan sin bulan Ramadan, sab sin mapasuin suka, sab sin yuhaw ako, sab sin yap di ako, di manjari mga katawtay manghuran, sab bulan ini, bulan ni pagsasabar, hangkan sa insara, liangan kato, huminang sinhinang amuin, hikahap di kato, hikauhaw kato, sab maminsa na kita, di manjari mga matisam, aun sayan mga katawtay manghuran, tabi adakuman na miuka na pagkita mo ita ko miuka sabi hawa ko lang niya di ko nakakausan la ilaha illallah di manjari mga umat Islam ya awalan kau sinsara ayaw kau maghinang sinika uhaw kay mo sinika hapdi kay mo ayaw sa inhinangon mo magibadat ko Allah subhanahu wa ta'ala hambukis sa mga katawtay manguran sabuton tanyo mura-murahan mahinang siya atinya bulan sang du'iya a'rabiyun ila ta'am fi yawmin shadidin har. Hambuk Arab, hambuk tauhimba Arab, tiyawag siya rin na siya, kumaon. In adlaw yun, adlaw mapaso, adlaw masigpit. Unin sambag sinamin Arab ini, inni saim, puasa ko lang niya. Uno inari kanya si mga iban niya yaon, atasum fi hadal yawmil har, magpuasa ka habulan ini amuin, nakalandwing paso. Unin sambag sin Arab yaon, inna dunya kanat wala makun fiha wa satakunu wala akunu fiha wala uhibbu an aghbina ayami. In dunya lawnya nakaunayat to naaunda mayroon pa ako tiyag anak biaya unin dunya sung dayan maun ina kumawa da ako rin di halom sin dunya dahil nga sabi ito di ako mabaya amuin lukpaso ni mga yadlawan ko habukun panulang pa Allah haamin panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala di ako mabaya lupasun mga yadlawan ko hainang bukon amuin kapag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala matan niya mga kaulungan sin Allah in bulan Ramadan bulan hipagsasabar sabari insyaallah subhanahu wa ta'ala paluhayon da sin Allah subhanahu wa ta'ala kay mipakaradyaan mo yuridallahu bikumul yusra wala yuridu bikumul us in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaluhayan kanyo di siya mabaya sin amuin kasigpit kanyo biyayan mga umat Islam in amuin kaakitan nyo
mag-ibadat halom simbulan Ramadan. Magmatuyo kita niyo. Laungi Muhammad Ibn Sirin, rahimahullah, day nga mga tabi'in, mga bagong bata, tiyawag kamu, ya ma'syara syabab, ya kamu mga bagong bata, khudhu min anfusikum wa antum syabab. Pag-ibadat kamu, hahaling kamu bagong bata pa, kawa kamu, kamumpaatan, hahaling kamu, iba bagong bata pa. Fa inni ma ra'aytul amala illa fi syabab. Sabab wala ko lang niya kita in pag-ibadat buat malainkan ha mga bagong bata dah. Wala ko kita in kusog sin pag-ibadat buat malainkan ha mga bagong bata dah. Laungi Muhammad Ibn Sirin, mata niya mga umat Islam, bagong bata pa kita sa utun ta mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab apabila dumatong na in kalaas, namisan kita mapaya huminang sinbiya ini sinyad tubiyan, di nakakausan sin pamarananta. Dahil nga sa to, in bulan Ramadan, pakayuntan nyo ini, hapag ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalan na iset aside na in mga pag-basketball yan, in pagliga-liga yan, in pag-internet, in pagpanayam Dota, in pag-Facebook, in pagkita movie, in pagkita film, hasupaya lang niya, bat mabiskain wakto. Bukun ini biya ni mga kiaulungan sin Allah. In maksud sin pagpuasa, la'allakum tattakun, kana naman mo, hasupaya, magmanyatakan to, pangatayan mo, in pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw tanyo lupas mga umat Islam. Kaya tanyo yung salafun as-salih. Biyakan da Sufyan al-Thawri rahimahullah. Inda Zuhri rahimahullah. Inda Imam Natu Shafi rahimahullah. In kaunan nila, maghindu sila sin ilmu. Sufyan al-Thawri rahimahullah, maghindu siya tafsir, maghindu siya fiqhi, maghindu siya hadis. Zuhri hambuk muhaddis, maghindu siya ilmu hadis. Imam Natu Shafi rahimahullah, sumagawa pagdatong sin bulan Ramadan, tinggalan nila at mga kiulungan sin Allah. Unin hinangon nila, mag-concentrate sila, mag-ibadat halom sin bulan ini. Magbasa Quran. Sabab in bulan Ramadan, syahrul Quran. Bulan amuin, dahil doon hayan nanaug, piyaturun, in Quranul Karim, halawman sin Laylatul Qadar, jumla wahidah, mari pasamay dunya. Nagminsan mga umat Islam, pasamay dunya, manjari dahin doon hayaon magkawa na sadya in Jibril, ayat-ayat, depende ha kalalakihan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bikita nyo yung panghalga inila sin pag-ibadat habulan Ramadan. In mga nasabot yato, ibadat yato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maghindo sin ilmu, ibadat sa lagu-lagu pa Allah Ta'ala. Sumawa pagdatong pa bulan Ramadan, tinggalan nila na yato, karena mag-ibadat, ginisan babarapa, sin pag-ibadat para hagin hawabaran nila, mikisuuk pa Allah subhanahu wa ta'ala labiluwa na tuod in pagbasa sin Quran. Sampay kaway tahi Imam Natu Shafi'i rahimahullah, hamakaka numan halom sin bulan Ramadan, makatam niya in Quranul Karim. Biya dihin nawa in kahalan tanyo biyayon mga kiaulungan sin Allah. In kita niyo, wala tanyo, liupas tanyo in waktu tanyo, hapag basketballan, hapag liga-liga, hana mga kakahinang biya ini, di tanyo na masabot. Amin wairun kapus baiddahan. Biya din ng kahalan tanyo. Misanin sila to ibadat na, tinggalan nila na mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya din ng kahalan tanyo bang biya ini. Amunain aunon in pagliga-liga, biya ini. In sarang-sarang kaibanan bulan na. Biya din ng kahalan tanyo. Mura-mura na umat Islam, amuin, kapanduan kita niyo, makapanganal kita niyo marayaw. Sabab in bulan Ramadan ini, bulan sa halga-halga in mga adlaw niya. Ang patiyo-tiyo da mga kiaulungan sin Allah. Biya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyaman ma'dudat, mga yadlawan na itong bulan Ramadan. Di tanyuan kasayuan, mamait na isab kating bulan Ramadan. La ilaha illallah. Sa mga yadlawan na itong da. Dahil nga sa abiyat tuwing tao magparuntungan na bulan ini, amuin piyakay niyan waktu niya. Hapag ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ginisan ibadat, pagtabarro sin alta, magpabuka ang mga tao nagpupuasa, magbasa sin Quran.
Sumambahayang tarawih. In tarawih mga umat Islam. Ayaw tanyo ang gaan-ganon saukat na siya. Sunnat sadya. Sa malagwing kampunan niya. Malagwing kamumpatan niya. Biyay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hisiu-siu. In timindog si mga kasunat-sunatan na waktu rumya unday naman na tahajjud. Lawi luwa na yung tarawi. Amo hindi tanyo kawakan hakaiwanan bulan buat malingkan tartanto sa bulan Ramadan. Hisiu-siu timindog kaniya. Karena pamarat sa inyo siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wat siya sintumbas pala dahil Allah ta'ala. Ampunun kaniya yung pardusahan niya na kauna. Subhanallah mga umat Islam. Dahil nga sabi ito, ayaw kita nyo magbati laul, tumunay sin sambahayang tarawi. Sarta iban jama'a mga umat Islam. Aon kasaan masabutan nyo, kasaan sin kaibanan, tabiya dakuman, magsambahayang tarawih, panagnaan, ubuson nila. Paglugay-lugay ito, amuin, mig na sila, di nila tutang buson in pagsambahayang tarawih. Na ini mga umat Islam, kasaan ini. Sawab na lupas tayo malago pahala. Uni malago pahala biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man qama ma'al imam hatta yansarif, kutiba lahu qiyamu laylatin. Kutiba lahu qiyamu laylatin. Hisiu-siu in sa simambahayang jamaah. Sarta iman sin imam. Wala siya minig, piatalus niya in imam, sampai na sadya nagbaris salam, imalup na in imam, yaunda siya masi, sulatun in kanya ibadat, biya sa kaula-ula, sambahayang tahajjud. Itungan siya ibadat, sambahayang tahajjud, sindung niya Masya Allah mga umat Islam, ayaw tang yunilupason, aun yan mga katawte mga urang tabi adakuman, na sa blong niya, inakulong niya, magtahajjud dum ini. Di na ako makad sinamuin pagwitir. Na inyat mga umat Islam, malupas mo inamuin kuha niya to. In hadis niya to, man qama ma'al imam hatta yansarif, kutiba lahu qiyamu laylatin. Isiyu-siyu simambayang jama'a, wala siya minig sampai na sadya na ubusin pagsambayang. Nagbaris salam na yung imam, imalup na kanila, yaunda siya, hisulat kanya to tahajjud mga umat Islam. Mang siya nakawitir na sin amuin, mga lisag amin atarawiyat to sarta iban sin imam, di na siya magwitir ha pagtahajjud niya. Sa witrani fil layl, wayron pag dua witir hakuan. Nabiya to, sumakaman siya magtahajjud siya. Bali, pila na hinangin tahajjud niya, nakarua times mga umat Islam. Nakarua, aon pa bonus kanya, amin wala siya minigat to, isulat kanya, diya sa kaulaw na nakasambayang sa tahajjud. Mang siya nagbati pa waktu, tunga rumya o nagtahajjud, ika kuan na isab. Tahajjud, nakapila na yung tahajjud niya, nakaruha ng mga umat Islam. Na iniyan, ding amin kasaan, mura-murahan amuin, masaot tanyo in mga pagsambayang tarawi ini, amuin, ayaw tanyo pasaran mga umat Islam. Sumabar kita niyo, misambiarin haba sinkuan, sumabar kita niyo, bang tanyo di ka na kakausan nagtitindog, namingkod kita niyo. Makaanin akamatan niyo mga umat Islam, amuyat to, amuin mga karayawan ha bulan Ramadan. In pagpuasa yan, tumtumuntan yung mga umat Islam, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hisiu-siu in nagpuasa, karena pamarat saya niya inyaun, piawajib sin Allah Ta'ala, in huwat-huwat siya tumbas pala dengan Allah Ta'ala, ampunun kanyang pardusahan niya na kauna. Malagbo ini mga katawtay manghuran, inamin pagpuasa ini. Adlaw kiamat sulha sin Allah subhanahu wa ta'ala biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu la ar-rayyan. Aw na adlaw kiamat dito sulha lawang bunaltod in sulha aw lawang niya intag kanya rayyan, yadkhulu minhu as-saimuna yawm al-qiyamah. In rayyan ini lawang rayyan, in sumud kanya magpupuasa, amuray magpupuasa. Wala yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Wairun makasud hangka tawi siyo-siyo. Buat maling ka na mo rin magpupuasa halawang rayyan ini. Fa idha dakhalu ughliq. Sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila nakasud na in magpupuasa, tambulun na inamuin kuan ini. Tambulun na inamuin lawang ini. Falam yadkhul minhu ahad. Wairun na makasud hangka tawi siyo-siyo. Rayyan mga umat Islam, insulga mga katawtay manghuran, aun walu
lawang niya. Sa lagu-lagu na kaluhian sin manusia, insulga aun walu lawang niya. Sumagawa misan hambuk lawang wayrun kasuran niya. La ilaha illallah, nasallallahu salamata wal afiyah. Mga yun tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, masalamat kita nyo. Iban malapas kita nyo dengan mga kahalan biya ini. Sabab maita, wala nila tiyunay in mga pardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala habulan ini. In bulan Ramadan, bulan ipagbabas sa Quran. Sa padpad matukaw magbasketball, uson min waktu mo pag internetan, pagbasa ka Quran, sawab in iyan, mahinang mo yan sa hayaran diha dunya. Iban, deposit mo na karayawan hadlaw kiamat. Ya Abu Dhar radiyallahu anhu ngayon wasiyat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, awsini ya Rasulullah. Unim biita kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaika bitaqwallah fa innahu ra'sul amri kullihi. Sabab pag mabuha ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, sababin, pag mabuha amo na yanin, singkatan pakaradyaan, mahatulingkatan pakaradyaan mo, bang mo piyakay pag mabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laong hi Abu Dhar radiyallahu an zidni, ganapi pa ka ko ya Rasulullah, unim biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaika bitilawatil Quran, pagbasa ko Quran, fa innahu nurun laka fil ard, karena iyan, sahaya mo rin dihagumi. Sahaya mo rin dihagumi. Wa dhukhrun laka fis sama. Inyan, karayawan mo, deposited mo. Matto pa dito halangit. Allahu Akbar mga umat Islam. Pagbasa Quran. Patawurin pagbasa mo Quran. Tiap-tiap huruf lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasana wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa mimun harf wa lam harf. Allahu Akbar. Isiusiy nakabasa ang buok huruf ha kitab sinallahu ta'ala Quranul Karim, tungbasan kani hangpu karayawan. Buku ni pagbaita kulong si Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk huruf alif lam mim hambuk huruf, sumagawain alif hambuk huruf, in lam hambuk huruf, in mim hambuk huruf. Pila na? Alif lam mim. Pila na ito karayawan? Katluan karayawan. Masya Allah mga umat Islam. Ayaw tanyo ipag maikot pag inhawawaran tanyo in karayawan biya nilagbo. Hangkahikap mabasa mo din nga Quranul Karim, kulang labib 5,000 karayawan. Subhanallah mga umat Islam. Ayaw tanyo ini pag maikot. Hangin hawaran tanyo, mamasa kita nyo mga umat Islam. Ayaw kita nyo mararasin kaibanan. Habulan Ramadan, yatto na nagpanayam basketball, yatto na nagpanayam, nangita na sini, nangita na movie. Karena lang ni pagpalipas waktu, ayaw kita nyo marara. Sabab lang ni Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, la tanzur ilal halik kayfa halak, walakin unzur ilal najih kayfa najah. Ayaw ka umato na mga sila, na-fail na sila, nalugi na sila, mangbiyarin sila nalugi, biyarin sila nalupasin waktu nila. Sa atod kaw, ha mga sila nagparuntungan sin karayawan, biyadiin sila nagparuntungan. Subhanallah mga umat Islam. Hawakto, alam masid pagus magsambayang, makakita ka mga kabakayan mo, nagtindog na magtuoy, karna eto na, matto na bayan manauna. Makakita ayaw kung matud ka nila ito. Atud ka mga kaiba na habang daig mo biyan. Halong masjid, amoy na ito sila. Lumingkod na. Mamasa na Quranul Karim. Subhanallah. Atud ka kanila ito. Hasupaya. Amin magparuntungan na kayo sa biyasin kaaunan nila. Biyayan mga umat Islam. In bulan Ramadan, amoy magmatuyo kita nyo rin dihay ni. Amoy patawron tanyo in karayawan mahinang tanyo, magdikir, mga yudua pa Allah subhanahu wa ta'ala, magtabarru, magmarayaw. In pagpuwa sa mga kiaulungan sin Allah, ayaran tanyo yan tuod marayaw. Sabab in yan biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, lugya yan mga umat Islam. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, hadis kudsi, kullu amal ibni Adam lahu, illa sam fa innahu li wa ana jazibih. Katan hinang sinanak po Adam,
aun nasyusuko kanya karayawan dahing hangpo pa 700 karayawan buat malaingkan in pagpuasa inyan kaku lugya dahing Allah subhanahu wa ta'ala kaku yan lang sin Allah subhanahu wa ta'ala hadis kudsi kaku yan aku in tumumbas kanya aku in tumumbas in pagpuasa ni sin manusia yan Allahu Akbar Muhammad Islam hangkan sa biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lisaimi farhatan hatta magpupuasa aun dua kakuyakannya yafrahuhuma kakuyakannya yung dua ini uno ini ida aftara fariha bifitrihi apabila siya muka na tantutud kuyakan na in pangatayan niya sin bubukaan niya yaon subhanallah mga umat Islam sabab makakaunay niya di makainom na niyuhaw aun pambuka kuyakan labi luwa na tuod hadarat sin Allah Ta'ala wa idha laqiya rabbah fariha bisawmihi apabila ipagbak niya ni Allah subhanahu wa ta'ala mapuspus na to rin kuyag niya rin dito hato sin pagpuasa niya karena ipakita na kanya sin Allah Ta'ala in tumbas amin lugya wayron diya ita sin Allah subhanahu wa ta'ala siyuko niya siya in tumumbas dahil nga sabi at mga matisang bangkitan yung nagpupuasa ayaran tanyo tuod dahil nga mga makabatal kaniya in pagbatal sin puasa duang kahinis aun mabatal amuin wajib kau magkada kaniya piana sin kumaon minum kau biyahan magjima antara sin magtiyaon hawakto adlaw yaon in mga ini amuin makabatal mga umat Islam makabatal adatus sirriya makabatal mga umat Islam amuin magpanaog sin amuin manni at miyak sudtod inya makabatal wat malaingkan aso bangon sa upama amuin takaino manakaino pimano siya wala niya tiud biyan inya to di mabatal mga umat Islam amuy ating panagnaan ginis biyayan panagnaan ginis di mabatalin puasa wajibin kadaan in hikarwa mga umat Islam mabatalin tungbas pahala sin puasa di na siya magkada sumawa wayroon na karayawan amun nambiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam rubba saimin laisa law min siyamihi illa al-ju'al atas mataud to da mga magpupuasa wayron mahasil nila hapag puasa nila buat malingkan amurain uhawiban habdi sabab mayta puasa sila wala nila piya puasain ang daw tabaran nila yatura sila imatud sin hiyaram timitikang palukal hiyaram dimudungog sin hiyaram man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi biyata pasin Rasul sallallahu alaihi wasallam hisiu-siu in wala niya tinggalan in paghilalaungan pianglangan puting paglimot pagtumbi pagpitna luglama lukat lambing in mga ini mga umat Islam wala niya tinggalan iban sin paghinang sin maksiyat pa Allah Ta'ala falaysa lillahi haja fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah wayroon na hajat sin Allah Ta'ala pagtinggal niya sin pagkauniman pag-inom wayroon natin niya nabatal na hindi hiniin puasa inamuhin tungbas pala sin pagpuasa dahil nga sabi ito mga umat Islam ayaran tanyo tuod in pagpuasa ini ayaran tanyo mga umat Islam amuin piyupusot tanyo sin pagmabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala taluson tanyo mga umat Islam min hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hutba niya fastakthiru fihi min 4 khisal habulan Ramadan patauran niyo in amuin upat sifat ini khaslatain turdawna bihima rabbukum dua sifat panagnaan hikarida niusin Tuhan Rabbul Alamin hikarida kan niusin Tuhan Rabbul Alamin wa khaslatain la ghina bikum anhuma khaslatain la ghina bikum anhuma in dua sifat isabyan wairun dapat sarang yu hinangon sa kalakihan niyo ammal khaslatain allatani turdawna bihima rabbukum adapun in dua sifat amuin hikarida kanyo sin Tuhan Rabbul Alamin pasyahadat wa la ilaha illallah wa tastaghfiruna patawuron niyo in amuin pagsyahada niyo la ilaha illallah iban pangayong kampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala bangkaw tiyakaw tayo mangud kumabaya magbago amo na inin sarayaw-rayaw waktu hipagtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab apabila di kita matawat din dihay ni
habulan Ramadan, amun imbita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, raghima an furajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salaka qabla an yughfara lah. Amuin, saluhi-luhi na manusia simud kanyang bulan Ramadan, manjari minig na sa diyang bulan Ramadan, wala pa siya naampun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amun na inin sarayaw rin magbago kita, magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Misan biyarin tawad sin dusa, bang kita mga yukampunan pa Allah ta'ala, magtawbat sin pagtawbat matan, ampunun kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amman latani la ghina bikum anhuma, adapun indua sifat isabamun wa irapat sarang nyo hinangun, fatasaluna Allah al-jannah. Amuin, mga yu kamu dua pa Allah subhanahu wa ta'ala mamman piasud kita nyo palom sin sulga, wa ta'uduna bihi minan nar. Iban, patilibunan kita nyo, palayun kita nyo dahing haapinal ka jahannam. In hadis rawahu Ibnu Khuzaimah wal Baihaqi wa ghairuhuma, murah-murahan mga kiaulungan sin Allah, amuin magmumpaat kato tanyo katan in bulan Ramadan, amuin sampangon tanyo ini sin ginisan babarapa pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban pagkukuyag, murah-murahan magparuntungan kita nyo ha bulan Ramadan ini. Nas'alullah al-azim bi asma'il husna wa sifatil ulya an tuballighana ar-Ramadan. Allahumma inna nas'aluka an tuballighana Ramadan wa an tarzukana fihi husna salatin wa qiyamin wa siyamin wa tilawatil Quran. Murah-murahan mga umat Islam, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ito na nadiyungog in sa lingkat-lingkat nasihat. Hinang natuluto before dumatong kato in Ramadan insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Ito na diyungog natulioan na singurutan niyo insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Mamaid kami kaniyo. Halapal ka sila sa amunain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.